Unong shisha kaburam ya kajat benriu, kabarit pat hakari India bat ya kajela Meghalaya, namar ustif jerwa ulayo banra ya kanam ladu, haka final India's Best Dancer Season 4, kabelapan bena menta kasni ublay. Kene kajinya kopshat kalayat menta lalai benai kenti, haka ba ustif ulasyong lasa abet ha Mumbai, nadu basdang kajing ya kun. Ustif ulayo banra ya kanam ladu, ulayo ru ya kasong pisa kabakat sanlak tingka, bat kekali Swift. Haka final kidan Hinriu bat ustif ulayo ban penlim, ya kini kisan ngut kibadai na kijela kibahe hari India, Uhash Keshi, Nixon, Nipo Akansha Mishra Aka Akina, Aditya Malviya. Haba unong thok kubor ulayo banyakren bat kakemi ustif, kakong bibi jerwa kabadan mentah ha Mumbai, lai kuble yaki patba ka jela Meghalaya, ka sorkar jela bat yaki bahaying hasem, ki bala Krishan ya ustif, hakane kajing Yakob.